Ubani konje lo mfana isibongo sakhe? Sengikhohle nanesibongo sakhe. Bengasodube. Hayi kunona uNdlovu ezimi. Angasi uNdlovu. Kwakungayena uNdlovu. Isibongo esidumile nje eZimbabwe kwakubani? Bekusibanda, usibanda. Bekusibanda. Lo mfana nakhona phela mina kwangena umngani wami umuntu engangimazi. Kwakubani? Kwakumalume wakhe uJoshua Nkomo. Akasekho na usaba senkosini. Kwaku Sengathi umoya wakho ngalala ngokuthula. Hayi angigcine ngithola lo mfana la ngitholele emafonini ayichazeke athi umshana kaJoshua Nkomo manje uhlala la eCampton Park. Manje nebandla kade ehlanganisela imixoshile ngokusephelele umsebenzi ucela ngimzamele ukuyitoho la ngingakhona. Hayi ngithi mina hayi kulungile akeze. Ngase ngimkhulumele kunenye imotuary la ngasePretoria West moqhuma ngaseKwaga. Ngimkhulumele khona ke ngaleso sikhathi mina bengihlalapi bengihlala la eAtteridgeville. Kunenye indawo kuthiwa kusemshongo. Ngiyafuna ukuthi ngithini? Emkhukhwini emshongo. Hayi ngimkhulumele ke nangampela lo mfana ufika kuyisonto ngomsombuluko uzovuka emsebenzini. Ngoba ngangizovuka ekseni kakhulu. Ngimshiyele imali u30 ngithi ayinsizwa yakhe uzogibela la. Hayi abonge. Avuka emsebenzini mangibuya ngabuya wayesebuyile kwaze kwasho yena kuqala futhi wathi hayi webhodi udlale ngemali ngithi usho ukuthini athi awu kanti indawo eseduze kanjena phela kuyahambeka cabanga usho ukusuka eAtteridgeville uyemsho ukuthi kuyahambeka ngeenyawo abantu basezimu ukuthanda ukuhamba ngeenyawo athi hayi webhodi ngekusasa ungayikhathazi ngemali ngizohamba ngeenyawo hayi kungabi nankinga ke sihlale nje futhi naye kube kuhle laphela isonto lokuqala laphela nelesibili indaba izokunakala nini izokunakala esontweni lesithathu angizwe ukuthi ngithini ilanga izofica inkukhu eyayisingilindile isiqhuthiwe futhi wawubona nje ukuthi le inkukhu kade izalela wawubona ukunona kwayo bheka ngoba wayeseyikhiphile nezinto zangaphakathi la wayesekhiphile okuyizingingila namathumbu kube khona nokwamaqanjana ayekhiphele kuyo bela inkukhu le angizwe ukuthi ngithini manje le nkukhu ayisiphekiwe ayiphekiwe inkukhu izophekwa kanjani ngoba ngase ngimvalile ukupheka ngathi ngaphinda pheke hawu basiwenze njani sizomvala ukupheka ngamvala ukupheka wayeinhlobo leyinuku kangangokuba mawukuthi umuntu oqaphelisisa wawungagcina ungakudlanga ukudla ngangizwe ukuthi ngithini wake wathi ngelinye ilanga sihlele ngathi ayindoda upheke wasukuma kusho ukuthi kwakukhona irice elincane lasebhodweni nokuyishebane esincane ngikhumbula kahle futhi kwakuyithini lenhlanzi fish hayi noma ngingasakhumbuli ukuthi kwakuyilakhe stayini phela ziningi inhlobo zika fish naso athathe lokudla lokho akuthelela irice akuthelela eshebeni kade kuphekwa bani lokho kudla lapho kubaluleke ngani ukuthi kwakuphekwa bani kudla hawu hayi ayiqhubeka indaba noma ufuna umpheki ngiyaxolisa cengwane ashubhuye adle ngase isandla adle wathi mayeqeda lapho umuntu wakhona wageza izandla wayesethatha impaduko wasula izandla wayeseyithatha impaduko usula ngawo umlomo ngizwe ukuthi ngithini umnuko nje kanikini ikhanda kambheka wabuya wabeka amabhodi wabuya wazohlala lembhedeni ngoba besithanda ukudlala amakhadi sadlala amakhadi ngaleso sikhathi usekuphekile ukudla lapha ebhodweni ngikhumbula kahle wayepheke uphuthu kube inyama yangaphakathi ngangikweleta inyama yangaphakathi unkomo kunenye insizwa lapha neyithengisa inyama yangaphakathi unkomo iyabila ke lapha inyama yangaphakathi emveni kwesikhathi kwaze kwasukuma yena futhi wathi hayi webhuda ake ngicheck ukuthi sekuyalunga yini sengilambile mina wasukuma wabheka okuyispoon lapha nezitsheni wathatha ispoon lesi wathi qala wangibheka wabona ngathi angimbhekile kanti imbhekile wathatha ispoon lesi wasula la ngeskipa hawu wakuvuza ngaso la ebhodweni wakhipha okuyiqatha ngisola ukuthi yayingakavuthwa kahle inyama ngoba wathi uyayiluma yale phela inyama ngaphakathi iqinile wayiluma kwasho wena futhi ngezwe ngaye hayi webhuda hayi ayikalungi wathatha lona leli qatha leli walibuyisela ebhodweni ayikwakufanele cingwane umvalo ukupheka ngizwe ukuthi ngithini ngasukuma ngama ngeenyawo ngamusho ngengaka inhlamba ngathi uyekuthi kanyoko ngathi lalela ke kuthi kanyoko waphinda upheke la endlini amabhodwe lawo senkwawakho ngiyakupha phi
ngizothenga amanye amabhodi uzongibuyisela imali yami lawa sekwawakho ngiyakupha ngathi imfaduko lo busula ngayo umlomo ngiyakupha nakuwena ukuthi uzogeza ngayo ngoba lo ngazalwa mina ngiyazi imfaduko esula umlomo ngathi gcina ngaphinda uphekela endlini ngizwe ukuthi ngithini ingakho ngiyifica lenkukhu ingaphekiwe futhi mangifika ngaleso sikhathi nami ngisabuza ukuthi inkukhu uyithathephi ngoba sasingaholile ngijabulele lokho bheka ngoba nenyama sase sinesikhathi sayigcina bheka ngangiphethe igaxe imbili katamatisi kube sodwa sikaanyanisi bese kuba ezintathu zamazambane ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa. Hawu mangithi bheka sasipheka ngesitofu sika paraffin athi webhodi sengubasile nomlilo eminyango inkukhu ngibona ukuthi asiyipheke eminyango khona izoshushuvutha hayi ngivumele phezulu hayi ngithatha amabhodwe lawo ngiwayakaze ngoba ngangamithembi ngibeke ilokhuzana ophuthula estofini ngithatha inkukhu nebala ngiyoyibeka phi eminyango emlilweni futhi nakhona ngayipheka isintu ngoba ngibange ngisayiqoba ngavele ngayifaka ebhodweni ngafaka amanzi ngafaka usawoti ngayiyeka lapha nibila akubanga futhi isikhathi esingangakanani iyayi sivuthiwe hayi sadla ngakhala ngokukhathala ngasheshe ngalala ngalelo langa ngizwe ukuthi ngithini indaba izokonakala nini izokonakala phakathi kwamabili akasakhali kanje umfana wayebusuka sukume ayele yale abantu zadla athi uyaphuma eminyango umnyanga akasawuboni ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa kahle. ngake emqondweni wami ngaye ngathi usiyahlalela umfana uthi akabulalanga umuntu uthi webhuti abuya azovika ngami webhuti awuyiboni wena lento embaleki angiyiboni izinto ezimbaleksayo ngithi kwaze kwasa eminyango ekhala uze wathula la ngo4 kwathi ekseni before ngihamba ngamvusa ngoba weseqala ukuzumeka ngathi wendoda bekwenze njani wathi hayi ubebona izinto la manje lezi zinto ziyamshaya zembuza ukuthi uyithatheleni maze imshaya izinto zigcine seyifuna ukulala naye ngithi mina athi yena athi ndila akhomba athi ungabona ukuthi zingidephula zangenzani ngiqale ke ngithuke ke lento manje ngiyithatha serious bese umqondo wami ubuya ngithi mina mana inkukhu ngicathi mhlawumbe untshontshe inkukhu angithi ngithi mina le nkukhu le uyithathephi athi yena hayi angithi uyihamba ngeenyawo mesuka emsebenzini inqamlala esigangeni athi inkukhu uyithola esigangeni hawu athi hayi ngibona inkukhu nje ngayijaha ngayibamba ngabuya nayo ngayeza ngayinquma la endlini hawu lezi inkukhu lezi okhishwa ngazilwane uthatha inkukhu lezi ezilahle esigangeni zokukhipha ilwane wazoyipheka la endlini hawu ngizwe ukuthi ngithini into engayihlanza lapho ngaphuza amanzi ngithi ngiyahlanza bheka uyadlala ngeke udla into ngayizola ukuthi uzoyihlanza ngakusasa kwase kuwukwenza nje ziqhubeke ke zimhluphe lezi izilwane nami angisalali la endlini zase zimhlangabeza ngisho endleleni bebuye emsebenzini ngizwe ukuthi ngithini uthi wawungazi uhleke lezi yazinto mase zenze mase exoxela uthi wazazi ke zithi mazi imhlangabeza le endleleni zihambe zimculela zithi wesibanda sokudlwengula ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa kahle. futhi naye wengasali ngoba zayifika nje nokudla mase kufike naye wawubona ginqe amabhodo kwenzani kwenzekeni mangabe uthi uyadla uzobona ngeplate lithi mbonqo phansi emveni kwesikhathi uyozwa ngayo indoda iqiquma zimnukubeze ngokocansi zihambe mase idelile ngizwe ukuthi ngithini igcine nami lento isingiphatha kabi ngoba phela umfana wayelethwe yimi la ngibona ukuthi mhlawumbe umfana ugcina ezashone ngahambe ngiye kwinenye insizwa kwakobani kwakuubhengu owayebolekisa ngemali ngiye kubhengu ngifike ngiboleke u300 ozalayo anginikeze ngithatha imali nginele umfana ngithi hayi ake uye ekhaya nina ngoba eZimbabwe amakhambi nayo isintu niyawazi mhlawumbe ngalithola usizo ayabonga athi nami webhuti bese ngilinda ukuthi ngihole ngihambe ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa. ahambe-ke nangempela umfana ebusuku bakhona ngilala ngiyangizwa ukuthi ngithini zasey'ifikile lezi zinto la ngaqala khona-ke mina ukuyibona lezi zinto zasey'ifikile lezi zinto ngikhumbula kahle ngangikade ngidla ngabona ngeplate lindiza liyoshaya lapha kuthayela
Uyangizwa ukuthi ngithini? Zazisho lezi zinto lezi. Zathupha umfazi wethu, umshonisephi umfazi wethu. Sefuna wona le nto. Zifuna mina ke manje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngathi ngithi ngisamangele yayisha impama leyo kwasha impama ngathi ngithi kwasha impama ngabona ukuthi uma ngeke ngayithambisa la zizongijwayela kabi lezi ilwane ngalwa ke manje ngalwa lokugcina usuyayibona manje ngilwa ngiyibona kodwa ngangishaya umoya uyabona ekseni umkhukhu lo wami wawumbobombobo ngoba ngase ngithathe nomkhonto ngithi ngigwaza lezi zinto kanti sengigwaza umkhukhu wami angithi kwakuthela lo thambile uyangizwa ukuthi ngalwa kwaze kwasemnyango ngangibiza abakithi abangasekho ngibiza abasekhaya koma ngangibiza oshaka nosengane nosenza ngakhona nodingane ngibiza wonke amaqhawe ngibiza obhambatha abakwaZonke ngibiza odingisobo kwabakamthetho uyangizwa ukuthi ngithini ngiyobiza ozwido kwabakanqumalo ngibiza omzili kwazi kwabakhumalo ngibiza wonke amaqhawe asalala uyangizwa ukuthi ngithini ngangibiza ngisushembe uyangizwa ukuthi ngithini ngalwa nalezi zinto kwaze kwasemnyango owafika endlini wawungabona kwakubusantu sanda ayikho into eyayingafile endlini uyangizwa ukuthi ngithini ayikho into eyayingafile endlini kwakuchitheke kudla kwachithane kubusantu ngishiya impahla zayigcwele indlu yonke ngaleso sikhathi bengithandana nenye intombazane yompedi kwakubani kwakuhumutho athi uhumutho kukhona ubaba wase ZCC azongibizela yena Ngangizwa ukuthi ngithini? Sikuzwa. Afike ke nangampela lo baba lo wase ZCC wayefake zona lezi igqoke ngathi zamaphoyisa zase ZCC akahlalanga ngithi akaliqedanga iawe ngenile ngathi ngibona isigqoko sase sindiza emoyeni kwaqhuma impama lapho awa waphuma wabaleka ayisafike ebusuku kuphela mana sebenze ezikhona sayifika nasemshuli zacasulwa uye mayefika uyangizwa ukuthi ngithini hayi ngihlale lapho ngithi konke ngizokwenza njani ke manje kuze kwasiza bane kunenye insizwa kwakushaka wasengome athi yena hayi kukhona omunye ubaba amaziyo uhlala ngala ethembisa kwakuwakaZondi Sibongo athi ayikuthi uyilwana akayibheki ngithi mina athi yena hayi afike ke nangampela lo baba lofika usehamba naye lo baba lofika ngikhathi ngikwako 7 ebusuku ayafike ke lo baba lo futhi wawubona ukuthi isiyoni lesi sinamandla ngempela ngoba ngisho ebusweni wayengabheke kwayemumbi nje ewuhluthuko wathi mayeqhamuka egqoke umjiva omhlophe kodwa ubonayo ukuthi awusacacile kahle usuthanda ukulahla umbala ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa illa uyibophele ngentambo ewumvungquluzo ngake yakhiwe ngewuli intambo embalabala hayi intambo zaziyo mvelo lezi abaprofeti intambo wake wathi mayefika ngathi mangithi ngiyavula umnyango wathi ungasasondela wake wawuzungeza umkhukho uzungeza ethandaza wake wawuzungeza wasetha uvule ngawuvula ngathi ngiyangena wathi ungangeni wangena wathandaza kwaze kwabuya ithemba nami ngendlela ayithandaza ngayo uyangizwa ukuthi ngithini wabuya wavula esikhwameni wakhipha kwamanzana wathela wabuya wathela mina wathandaza wathi hayi namhlanje ngizoke ngibone wathi namhlanje kuhlangene inyakatho neningizimu ngizwe ukuthi ngithini wathi namhlanje kuhlangene ingwe nogunyama wathi ngifuna ukubona lezi ilwane izobuya yini wathi ngiyakubhejela namhlanje wathi uma ingabuya ngiyabiyeka uBolofiti lokho ngishiya phansi amajazi lawa ngizwe ukuthi ngithini labuya ke nakumina ithemba ngase ngibongile kwashawo 9 bashawo 10 kwashawo 11 kuthema ziya la ku12 ngithi mhlawumbe kwaku5 to mangaphosisi akahambanga naye wayelinde lezi ilwane akahambile phela kufanele ahlale kuze kuse khona sizoprove ukuthi ngempela seyihambile lezi ilwane kwaze kwabuza yena wathi awunalo nitila ungenzela itiye hayi ikhadi zabo abaprofeti ngetiye ngo12 ngithi mina ayilikhona kodwa ke into engingaze ngingabi nayo ubisi athi yena hayi kulungile ngimenzela itiye wayesaliphuze kabili nje itiye waphakamisa amehlo wabuka lapha etsheni wathi unakho amaqebele ngwane wabuye wayikhuza yena futhi wathi hayi kodwa ngabe ngidlala ngawe umuntu wabantu ngiyabona uxakekile hayi ngithule inkomishi le angazange ukuthi yasuka nini esandleni ngabonanga inkomishi ndiza iyoshala lapha kuthayele emkhukhwini wathi ethi uyasukuma zamhlaba ngempama wathi ethi uhlala phansi zamphinda ngenye impama wasukuma wathi hayi ngeke emcuno kanti yini le ngibizele yona wathi ethi uyasukuma zamdabula ijazi uyangizwa ukuthi ngithini
kwakushubile. Ngamuzwe sekhalisa kwembuzo beyinquma waye zahlala phe kwakhe kwaqhuma impama zamshaya lapha izilwane ijazi lela efike nalo nentambo yakhe lezi zaseyoni washiya khona lapho ngoba akatshelwanga umuntu umnyango ukuthi ungakuphi waphuma wabaleka ngasala ngedwa ngicabanga ukuthi zamlandela ngoba emva kwesikhathi ngazizwa seyibuya futhi lezi zilwane zathi ungahamba usilethele ufafa bulani la uyangizwa ukuthi ngithini hey ziqhubekile ke lezi zilwane ihlupha ke ngize ngasizobani kunenye insizwa kwawala insizwa kwakusabela isibongo sayo besebenza nayo khona lapha Tradeville athi kunomunye ubaba wase Vryheid wakasithole nawe sase sikunukubeza noCingwane kubaluleke ngani lo mbuzo loyo hawu Cingwane ayiqhubeka mfowethu ngizoye ukuxoxa mina uzongibuza imibuzo engasile qhubeka futhi ungamnaki lo uyabheda qhubeka ziqhubekile ke lezi zilwane kwaze kwaba ke kufika ke usitholeke lo kwakubani umsongo wensimbi hayi wekathiwa ulaye wese Ivory ayifike nangempela lensizwa le hayi wathi mayifika nje futhi wengandile ngomlomo wathi ndiyena kuzofanele ngimtholela amaqhuda amabili abomvu wayesethi asambe ke sesigangeni mase ngitholile the masifika lapha esigangeni hayi wenza izinto akwenza wakhuluma wayesethi uzongicaba ke manje wayethi mengicaba ekhipha igazi la kumina bese likhe ngemali acabe lezi inkukhu leli gazi laligcobe enkukhweni wathi uyabona ke lezi zilwane zizophuma ngendlela ezangena ngayo le nkukhu enithina yatholakala esigangeni kwakulahlwe ngayo izilwane ngoba izilwane masilahla kufuna silwahle entweni ephilayo ngiyabona bangizwa ukuthi ngithini asikuzwa lo mfana othi wafika nalenkukhu le wathatha inkukhu kade kulahlwe kuyona izilwane wathi lalela gcina nci ngaphinda uthatha into oyithola esigangeni bangizwa ukuthi ngithini asikuzwa hayi ngithi ngicaba ngizothi ngasizakala lapho ke ngoba futhi akathi akashongo nokuthi uzolinda ukuthi kuze kube sebusuku wathi ngemesho njalo wathi hayi ke kulungileke uyongithinta uma ukhona inkinga wathi kodwa angiboni inkinga izovela ngathi hayi wathi ngithi lalela la hamba yolala wena ungithinta uma ukhona inkinga wathi kodwa angiboni ukuthi inkinga izovela ngize ngisizakala kanjalo ke sengisizwa uye lo msongo wensimbi ayiyasebenza